Pozdrav svima, evo počinjemo novu epizodu sa najvažnijim šahovskim pozicijama i idejama i da ne bismo previše gubili vremena na ovaj uvod, predlažem da odmah pređemo na poziciju koja je izuzetno zanimljiva. Ispred nas je prva pozicija za danas iz partije Kereš Thomas iz 1947. godine. Beli je na potezu i ajde prvo pogledamo položaje figura crnog i belog. Prvo što možemo da uočimo je to da je crni kralj u onom školskoj poziciji za matiranje, znači ispred njega 3 pešaka, dovoljan je jedan šah i gotovo. Međutim, crni se veoma pouzda na polje D8 koje je čuvano od topa i lovca i na taj način misli da je dovoljno obezbedio svoga kralja kako ne bi bio matiran. Međutim, Kereš u ovoj poziciji povlači jedan potez nakon koga crni odmah predaje partiju. Bilo bi dobro da i vi pokušate sami da pronađete taj potez i da pauzirate video, ali ukoliko ne želite da se sami potrudite, pokazat ću vam taj potez, to je lovac E6. Dakle, nakon ovog poteza crni je predao. Ono veliko pouzdanje njegovo u polje D8 ovim potezom se apsolutno srušilo, jer sada top koji se nalazi na D3 vrši također pritisak na to polje i ugrožava tog topa na D7. U slučaju da top uzme topa na D3 sledi dama E8 mat. Međutim, ukoliko bi crni uzeo lovcem lovca, šta bi sada usledalo? Dama C8, šah. I sad svejedno da li će topom ili lovcem da zakloni taj šah, sledi dama uzima na D8, šah i nakon top D8 na mat. Eto vidite koliko je crni ovdje mislio da je u stvari siguran, a zapravo nije bio. Dobro, pređimo na poziciju broj 2 za danas. U ovoj poziciji vidimo da su crnom kralju oduzeta crna polja i ovo belo polje mu baš i ne deluje toliko bezbedno zbog topa koji se nalazi na D koloni. Beli je na potezu i daje mat u 2 poteza. Ova pozicija se mnogo često sreće u partijama i potrebno je pronaći potez koji bi u isto vrijeme dao šah kralju, a oduzeo mu jedino slobodno polje na koje može da ode, a to je polje D7. Da li možda vidite kako to izvesti? Također vas podsjećam da možete da pauzirate video i pokušate sami da pronađete. Nije toliko teška kombinacija, ali je prelepa kombinacija. Za one koji su uspjeli, čestitam, zaista ste odlični u šahu. Prvi potez je dama C6, dakle potez koji daje šah i oduzima slobodno polje D7. Naravno, crni uzima damu, ali sledi lovac A6 mat. Ovo je ta matna slika koju treba zapamtiti. Ukršteni mat lovcima. Upamtite ovu matnu sliku, često može da se otvori u vašim partijama. Dakle, crnopoljni lovac,
oduzima crna polja, beli lovac matira. Eto, toliko za danas. Pozdravljam vas. Naravno, pogledajte i prethodne epizode iz ovog serijala i vidimo se uskoro ponovo sa novim epizodama. Hvala na gledanju još jednom.